Lo mātou tuai, o lo mātou tua o lo fio mai le langi. Mawalunga lava le mea lo e fio ai o lo no fwali mamalu. Awa whai lava le nei lo langi mo me tua iau ao. Awa e te iei lava iso se mea. Awa oe lava o le tua na e whaia mea umalava. Oe o le tua o le fōwhanga. Oe o le tua e te si le fia me uma. Awa na e whaia me uma. E o lava le tangata na e whaia lo fatusa. E vivi ima whaafta ia e o mātou loto ia to e lea fia wa te tau monu me ia to e le vi inga. O le tua e te tau ia le vi inga ma le whamanu. Na lalea mātou te whapea to e le tua i whamanu ina lava lo swafa e whavavau. O e o le tua mātou te ifo matapua iai. Wa e le se tasi e tua e iau au tafa wana o e lava le tua e to tasi. E au na tapua iai tangata uma, ma mea uma na e whaia. Mātou te whafte i atu o non le aso, wa e au mai e whapopo mai fo i aso lo mātou wola. Mātou tū ma te pātu i le mālam lama sa mātou ngāru rue ma whewa iai ma whaia tiute. Mātou te whapea e le tua whaftai. Awa oe o le tua lo e soifua pea. Tā la mai lava e le mamana au ngā ruenga mamana le tua. O e lava o le tua. E mai lava i le amatanga si e o le ngātanga. Awa o matau tia lava lo alo whamalo whamaoni le tua le tangata. Haftai le aso atoa le tua. Me umana e whaia mo i mātou. Mātou te whafo i atu le vi inga mo mātou whapea atu whaftai. Haftai ono Yesu le whaolitanga. Pai whona mātou. Maua le while mō mo le saulutonga. Maua ai le whamoe moe. Maua ai fo i le ala mātou te toi fo i atua i atu. Haftai ono Yesu. O le whaolitanga tutasina e au maia mo i mātou. Vi ia lau fio. Haftai Yesu mo le ola. Haftai lo soifua. Nei tu ina atu le tua ina ia tongi o le ina i mātou. Mātou mauai le ola e whavavau. Vi ia lau fio. Vi ia o Yesu o le tua le alo. Haftai fo i le nganga pa ia. I le ngā luenga te ita inga. O lo whaia pe i le aso ma le aso. I te ita ina i mātou. I me uma mātou te iai. Haftai lo fsoso ni mai nganga pa ia. Ia vi ia oe. Whamanuina oe, mai e tū mau mai lama oe le fiafi, e te whau ui me umola mātou whaia. Tālu i e whamani atu i au tangata le pō, whau u atu le lātou whalongo. Whau mai fo i a tau, se mea whai ngā luenga o le a whaungaina e lau fio. Ena i e whabenao na mātou whalongo longo, ma mauai se mea tau, se mea o ngā mai lau fio pa ia. Ya uma fo le ngā luenga le tangata i tū maupea le whātau waa. I fo i tū lava le vi inga i a te oe le tua. E o le whavavau ono Yesu o mātou te tālo atuai. Amene. Ia e whātalo whātu fo e le fiafi i lau whāsau saunga Samoa. Whātalo whātu ba le nganga fifia, le nganga whāloalo. Le suafo Yesu le tātou li whaola e whātalo whātuai. E le pa ia le silasi o si o tātua tunu pele. Ia whapena fo i ona mua ona whātalo whātu le fiafi au auna pa ia le tua mautu le tua. So se tō vine mwhai fōna tātou mafuta le fiafi. Ia whātalo whātu i atu tau le fiafi le suafo Yesu. Ma lole ngā lulu e fo le vai o sa. Tiu te mawhaiva whaustau langana tātou iai. Ma lole whai o le whaiva. Whamanui atu le tua e tu sai ia malanga luenga o lo whenga iai. Whamanui atu fo ima soso ni atu ia i vaenga ese o le au nanga. Whatalo whatu i tātou tamamati nā mātu tua. Ia le ngata fo i lea ia o le ia le silasi o si o tātou tunu i tupu mai. O le tātou tunu Samoa o lo whapenao na lalampapa au i soso i tu o le kelope. Whatalo whainisi o lo maua mal tātou por krame le fiafi tonu o maute ngasi tonu val pui. Ia le ngata fo i leo tonu val whainga luenga. O whelava se meu e ngā lue ai whatalo whātu ia ma whamalo atu le ngā lulue nei po.
E fu stay mi o mai ngā luenga fo ia inga iei le fi le mo le saunga le mua le tu i so se meo le awia. Talofa atu i le i o Samoa i le fiafi o lo maua mo le tātou Paul Kalame i so se vaenga o le atunu New Zealand i le ngata fo i lea o so se vaenga o le ke lope so se atunu o lo e mafuta mai ai mo tātou mafuta le nei fiafi e wata alofa atu i ate oe anga le lei atu le tua tu sai foi ia mlea uma wai nā tunu ia ona o le sai linga o le manuia ia whamanuia le tua le nei fiafi le tātou mafutanga ia lofo le tua maanga le lei mai le tua whau mai ia lana upu whau fo i lau whaalongolongo le nei pōle a tātou mafuta e le tātou Paul Kalame masani nei o le tutu le Upega ile Loloto ia o lau tō ona fo lei o Ponifonti o le a tātou mafuta i le fionga le tua le fiafi e whaile am whaamnianga mo tātou, whaatalofa fo i le sunga ia sau o lo tula i mali fo i nei pō, whaatalofa sau whaamnia le tua ia toi male a inga. Ia e ia lava le tua le nei fo i fiafi wa taitai mailo o tūsu i fua, maso mātou wola. Whai fo tātou toi wha ua wina le tātou mta upu, o Paul Kalame pe o ne iai, ia sunga fu taitasi, ia le fo ua tātou mai tātou te, o mai ia le fionga pa ia le tua, e so soani i lo tātou so i fua, maua e fui si whaasilinga ma lo si whaale nganga. Na wāle tātou sa walinga. Ia e whaalongo lava le upo o le tua i aso uma, aso sa uma, ma teimi uma e te whaalongo ai, o le si fui tangata i a pe ua fiu fui i whaalongo le upo o le tua, wha pe ua uloa, se o le me fui lai tala noa mai le tusia ma te iu se ua o malama lama ma uloa me uma. Ia e atonu lava a wha mawalalo lo loto, ia ma wha avanoa, ma ia nei avanoa, ma nei lau lau. Ia e te ono sai mai ai, te o mawhai atu fo i le au auna. Ia o le alava se upu, po le alava se whamnianga, o le a tātou maua whatasi lei fiafi. Ia atonu fo i le io, ia i lau whalongo ma lau silfie se meo le a tā ua, e whai lava le ma whamnianga. Ia lofa, ma anga lili atu le tua whai lana upu, ma whamnianga ia te oe, ma ave ma oe. Ave mai tātou le fionga le tua. Ia o le nei fo i fiafi o lo tātou whaawau le tātou tusi e pe o le tātou talanoa mai ai o le tusi a Mateo le evangelia a Mateo. O le nei fo i tusi ia o se tusi ese le mātango fia tusi tātou te whaalongo so ia i launga whaungaina e whaifi au le tele o taimima. Ta upu ese o lo iai il sosia ma le matautia o le matanga o fia o le tusia mateo. Le lava tātou te na o na tātou toi asi ai, tātou te awa wai mai i le sosia ma le manuia leo le atua i tono le tusia mateo. Whai le ma manuia mo i tātou nei fiafi. Sa tātou talanoa le vaso lente nei i le vaenga lona whao le tino. E lei uma. Awa na tātou ngata mai le vaenga. Ia, po le tūlanga lea e le imai a le le vaenga Mateo po le narratives fo i o tala e tustusia e Mateo. E le uma le vaenga Mateo. E loa i le te le ma le fo le te le o mata upu tonu fo i o le vaenga lona wha lea. Ia, po le points lona wha o le tino. Tātou tala noa. E se a le mata upu mo mue o le mata upu wha o le introduction na. Ia ai amata mai le vai unga o le mata upu wha. E o mai lava e le mata upu ne o tatu o e ne fiafisi. E o atu, I think o le mata upu luas fulu ma le ono. E pe folinga mai e ngase i na le tino pe whai. Ui ua le tino, on tatu anga i atu lolea. E le vaenga muli muli. Ia o le conclusion, ia po le whai unga o le tusia matei. Luinga vai whapena. Tai pe o tusi ngā tala, ia pe fo se la unga, se whai la unga, a mata le upu a mata po le introduction, watu e le tino le la unga, po le nana e le ute o le mta upu, po le onga, po le autu, po le matu o le atala noa. Pe fo la on tatu ia, o le lava tatu ti tala noa i le body po le tino, o le matanga fia o le tusi a mata. Te vaengalo na whala lea le mai, a le sa tatu ngata mai ai. E pe e whaatele e le mata upo se fulu ma le fitu lea e tātou te le tala noa. Mana e amata mai lava le mata upo se fulu ma le fitu e le transfiguration on the mountain po le vaenga o le fesuia inga
o Yesu Keriso po le lili wino Keriso Yesu mai le sila po le vava ai tangata mai lo nei tu le tino a nga e lo nei tu malu po lo nei tu tua po lo nei tu fa le langi po se tu fo le sili atu ngai lo le me ngata i lo tatu loa ma le fai upu mo o le fai upu e valu o maua i le vaenga lea o le vaenga la lea na tupu i lungo o le maunga e ka o le maunga o tapora ma tau le fui e lua maunga e tai pipi i fatasi o le maunga o heremoni ma le maunga o tapora nai mau o le salamo e valu sifulu ma le iva o no fai upu e sifulu ma le lua o le maunga la lea o tapora o i le maunga lea na ave i Yesu i o na so o e tōtolu to le foi tōtolu la uli ia la uli masani a po tama masani a ia Yesu on the right hand man ia menjia e masani ona ave Yesu e a fo e pe tau e televisiona pe fapitoa pe vole le fapitoa Yesu e fa ese mailanto e pe ongi le leaders ia Yesu le le Peteru o Ioane ia ma Jacopo la uli la ia tolu na ave Yesu lunga le maunga e fapelo na faita wina fapea ua mawai atu aso e ono no ile o Yesu me Peteru ma Jacopo mo Ioane lo no uso Waia vae ia te ila tau ile maunga mawalunga ma muna o ila tau lava. Wali ua ai. Ulinga o whalele wali ua ai Yesu i o la tau luma. Ua pupula mai o na fafonga e pei o se la. O se sina mai foi o na ofu e pei o se malamalama. Whau tu foi. O whaari mai mose ma e lia ia te ila tau i e pei na seata po se vision po se mea na foi lele na whailoa mai wana o se foi lele o se revelation, po se whaalinga na whailoa mai, nei loa la uli e tō tolu, ia whape foi, ia la lātu loa whatasi atu mai Yesu, whatasi ma mose ma Elia, whamai leo, whai mai leo Petelu, ma whape mai a Yesu, whai pue wha, leli e le leo tātou no nofo i nei, a e whinangalo iai, mātou te whaia i nei ni whale apitanga se tolu, mo o ele tasi, mo mose ele tasi, mo Elia, foi le tasi, whauta, o le au pupula, me la leu fate ia ai a of tau tala le li leo Peteru. Ai fate ia ai le sau o le awo pula. A le awo pula le, o leo sau le tua le tama. So se taimi e ilo ai le awo pula po o se tūlanga hole le se tūlanga o le pupula mai le langi. Tā tūlo le. E whailo mai ai. O le tua lea ua. The presence of God is in place. O leo sau le tua fio mai le tua mai. Wa ufitia i le au pula i la tau uma. A o tau tala o ia. A lai tau tala Peteru. E se foi la le. Ma li o le melen tupu i wa maua mai foi statu o onga. E pe i alau tatu loa o mose o ia le e pe o ia o le represente mose tu la fono. Pe o wala i e lua na fiso tai mai le tua i lona nuu. Fai loa mai i lātou se awala e taita ia i lātou ina i o lātou maua le manuia. Ai maise ia o le tūlanga o le whale apitanga whale langi po le ola e whavavau. So ta inga mai le ale tua i lona nuu ina i o lātou maua le manuia o le ata o kanana. Na o iai maave i le tua o le ata o le lātou iai fatasi mo le tua i le whale apitanga lea po le malu le o le tāpena kuro po le ata o le ola e whavavau. E represent la e lauli i e tō lua. Ia mea i e lua na communicate mai e pena fiso tai mai e le tua ilo na nuu mai lava i le amatanga le teimi o Mose. Sau Mose represent le tu la fono na fiso tai mai e le tua ilo na nuu i o la tu tausi mai loa i le tua la tu stai e peta iane sa le mwhai ona la tu whaia. O Elia sa represent Elia le tūlanga o Perofeta. Wa lisi le awala na fiso tai mai e le tua i le nuu. Whailoa mai elo na whirangalu i lea dispensonia, ma lea dispensonia mo meo dispensation. Saua i o mai Perofeta te tasi e whailoa mai i le nuu lea. Le tūlanga o lona whinangalo, ma tā pēna ma sauni ma walu ia mea uma mole lumanai. E o lava ia malaki. Uingala, e represent la to lua lea vaenga tā ua ia. O awala le tuana whai e so tai mai. A le laua whailoa atu Yesu, lona tūlanga, o lona tino po lona mamalu, the glory of Jesus,
when it comes to everlasting life, but when it comes to the tabernacle at the end, po le tabernakulo lea e whai uiai, o le manuia, ma le ola e whaavavau. Po le to inga tino lea o le a glorified body, o le a maua e le tangata, e pei ona i loa ia Yesu le aso lea. O le a maua e le tangata le tūlanga meka o le glorification, o le whaamamaluina, e le to inga tino lea na liu ia Yesu. O le a maua le tino le fto am faio no o tonu o le manuia le po le tape na kuro le i le aso le malo ke riso e a fo i le mfaina alu i e tangata i le malo le e a mise fo o le ola e whaavavau e au noa ma le tino lea i a tonu o le malo ke riso le a i fo i mani tangata i le flesh le tino lea wa i taua ma me toe a special lava le tino le glorified body lea mo tangata o le a lātou iai whaatasi ma ke riso Yesu mo lātou lo le manuia celebrate le banquets lea for 7 years e tonu o le malo ke riso mo le afe tausanga le afe tausanga lea lai ei le revelation lea ma le ata lea to e whailo ma ia Yesu e mise le au iutai ia wo ilunga au li o petelu ma Ioane ma ia kopo le tāua te le o le mea o le a o ia i le nuu pe a whai e whaalongo maustai i le tala le leile usau mo Yesu ke riso. Mea la le na leina sau le atua i le aso lea. Ma toe whai mai. O lo wata li i le na. Tau whaalongo i ai. Au tau le whaalongo i ai. Tau te le mongo to i ngā tino nae. Tau te wa ai ai Yesu. Glorified body. Tau te mauai. Le ola e whaavavau whaatasi mau. Ma ai la i ai. I le pumo mo o tele ma le lata mai o le wa ai a Peteru le aso lea. Le wa ai atua o Peteru ese le manai o le glorified body o Yesu le mamalu ma le tūlanga. Fo le wo i ai le tino Yesu ai loa atuai. Ma isi fo i tino mamalu. O tino ia fato ai loa. Le manamala le ai lau lia. Fato ai loa i le taimi e o i tutonu o le manuia le o saunia le tu e fatasi e Yesu. E le ngata o le malo ke riso le ola e whaavavau. E oso, na oso lola i ele o Petelu lor manatu whai mai. Yesu, ala me tatu te le whai ai loni tape nā kuro, mo meo tape nā kuro. Me lea, whai mai, whai tatu tape nā kuro se tolu, ka kongo ngofo i, auala i alengi, kako koe o i le ngasu le aisa. Se langa leve vesi, o mai e leve vesi o tatu mafofau. O mai le vesi o tātou langa lai ua e whai mai o lau sa ili o e lau tusi upu ma lau sa kai o ma lau farusai o ma lau o stau langa e wha sa tauro i atu e ma pu e ma ave Roma ma ave limo Roma wha mai lo kako ngofo i let's camp here whas kako ko ngā lau o pinga i kako alo e se mai let's isolate from the mess fo lele mai le messi le lo o mea ngā lenga mga o i pete o se mea e temporary, o se mea e, o le whale i o le mea e le tū mau. O le whale i le o le tent lea po le tape nā kuru o lea e whai mai i a pete o le mea e le tū mau. Pa wala le mea lai vai i pete ngā o mea le tū mau o mea e ngata. Ai na ave e Yesu le uli i e whaapupula i le matautia o le mea o le ao o iai. Pe ao ina maua le si tia le tangata ma vae lunga i le manuia po le ola e whaavavau wa saunia Yesu ke riso. Me le ngā lenga ave lunga o le mau. Nina i e loa i le matau tia o le mea o le ao i e pe a whaia e ustai. Lea lae sau e fio mai le atua i lona malu le ao le usau. Ai whaunga mai i e peina tā puni e le atua nguto pe telu. E tu sai ma upu ia. Nei ele o le sa utala o le mele le fa mai ai. Pe fo le nga fa mai le tua ia Petelu. Peter, just shut up and listen to my son. Pa wa mea ngai te tala no ai nga o mea e le unga. Temporary. Mea ele se fa vavau. A le mele tau fa iloa tu e lo wata li ia te utou. O tau ngai fai masui o le nuu lai feola e te tau na maua le glorified body o tangata uma. Te tau no tau whalongo le tala le. Ngā la no nofo ia Israelu.
ma ave Yesu e whasa tauro, whaatasi matangata ro, ai ngai tu te le wha longo i a teia. Fa mai wau fitia i la tau, a o tau tala o ia, whai unga le whai upu e lima ngai ro ngato, fa mai wha uta fo, o le si u fofonga, mai le ao wa whapea mai, o lo uatari pele le na, o te fia i a teia, ia o tau wha longo i a teia. Ua whaalongo ai le au so, o na lātou whapa u whao ai lea, ua matua mā te tau lava. Ia, ai maliwa i Yesu, pa i atu whaakuku voi ria, soli, se kuku i kwa lewa kere nga ko mafuka e kukalangoa mea i mea lengi winga, kukalangoa mea i whari e uman koe ka ai, koe ave ko whale, mea e yeile, le ngataanga, o lea o te tala noa tu i atu tau, o le whale apitanga. Langa ole ele sa uninga fai u foi le a Israel o ta ole tabernacle sa uninga o falifta fai sa uninga muli alna ayutai ile il kalena i tau sanga ole winga foi lal na ole vaenga muli ole unga o Israel pe a fai ai stai ma fa longo ile tala le ke risu fa tasi e manu ese o le sauninga le o le tapenakuro. Le ale winga o le sauninga o le tapenakuro, langa o le upo o le tapenakuro. O le mamalu le tua, the presence of God or the dwelling of God, the dwelling place of God. Ai whaapopolola ia i maona tangata. The dwelling place of God with his people. Pōna tangata. Pa ia, kaka ia la asau kongo le ola e whaava. Ala langa fai ua Israel e lato sauninga, langa fai unga fo nga o sauninga e fitu ia lea toe tolu sauninga e fio mai Yesu e fai tau nu o sauninga e fai Israel tau sanga uma fa manatu ai lelo wa uma no fai tau nu o Yesu le fa ya le paseka ia o le Pentekoso ia o le sauninga o le lulunga fua mo le sauninga o le flower fa fete amino le ulu ai fua le sauninga le ulu ai fua le fa tau no Yesu te mi to Yesu ai to tolu sa ninga ye to a Israelu e fio mai Yesu e fa tau no la tolu na wa fitu la to sa ninga fa manatu ai fa tau no umala va Yesu so Jesus fulfilled all the seven wala la sa ninga le to e fa tau no wal Pentecost le ngata mai va mai lo o mal te mi ngai le lo fatu no mai le asol o le nganga pa na fio mai nan fatau nu o Yesu o lona nganga na fio mai malemana a matai le ekalesia e lunga o fonga ele e o maltemingi e i fa e lunga ina a mine le fatau nu ina Yesu e ale sauninga le so mai o le tongiola the redemption e fio mai Yesu e fai le fa o le tangatele e fa pitola mo Israel ia ai manu ia tu o fo manu ese fa sao mai e le fili mamala o lo o fa penao na tau mawhai ina ia kili uma ia le nu o le tua le teimi le ai fio mai lo Yesu i le tau ai amaketo. Ia, ana so o ato e loa lea, sorry, o le sauninga e mua mai, o le sauninga o leili ngā pū, ai li whai le redemption, toi whasa o atu, o le sauninga o leili ngā pū lea e so o mai, la le winga o le sauninga o leili ngā pū, o le toe fio mai o Yesu, e lua vaenga o le toe fio mai o Yesu, vaenga mua, ole vaenga o si tianga si tia le kalesia e mai te salo momo te salo ni mta po fava e po suluono fitu fa mai a waili mai le pu e momo fo on tu mai oe na oti o ya kiriso Yesu ona wa ele am fatasi mai o la pe ona wa ele o ila to iao ma futai ya ma watu ai mai Yesu ele la to breaking na mo 7 years ia se fai ngal man ai mo fitu te usanga le ngala sa uninga nga le sa udi Yesu e fata no momo o ilinga pu e o folanto e fio mai Yesu pe a mo fitu te usanga le fa mai e ili le pu e fio mai Yesu e fai fa o le tanga mo Israel le si sa uninga lo no na so o to e lo le mo sa uninga o tapena kuro o le ma lo ke riso ma lu watu ia me le o le fa va pe o mo le fete usanga o millennium ese la taua e foi la i le mala le ya la uli i el tulanga le vesi la i le lo i Jerusalem mal mele la fa mai la pete se ka ko fo i ma Yesu le ai ta to wo lo fa to nu lava ia me uma e tusa ma me o uma na ta pena ma saunia
mo lo watu ia upupuanga ia mo watu ia ilungo le sa tauro ia ole o se maitala pupu nai winga i le transfiguration po le feliua inga leo Yesu lo mai ese fe au ia tatou awone ngata le tatou va ai mea e le ese au ngā awone ngata i mea e le whaavavau e tatou va ai a ngai i mea e whaavavau e lo tatou whaatua mo lo tatou te tonu o le tua o ia tāpena ina le tāpena kura o ia tāpena ina le whale whita whai whamai a o le langi fau ma le lalo langi fau whamai a luifo mai le langi le Jerusalem fau le Jerusalem the new tabernacle the new Jerusalem mai e luifo mai le langi lona winga o le a fio ae ke riso Yesu ma le mamalu o le atua vifo lona malo e lunga o le funga ele ma whape na ona mawai ia ma le aupa ia e mo le awhi tausanga o le niuma e i o atu i le taimi o le online whamavau ia lua e ale le whai upo suma le wha e o le suma le tasi ia o nei ai le o le whawhine na sau ole mai ai Yesu e whaamalo na tama ua maua i mai liu ia ntango Yesu whaamalo tu tuli te moni ia e whamaila uso na sau whaafia le whinga ia mātou, ngai e ngā le whai upunga, mai sau whaafia le whai polusu maltasi ia, ngai whamai, o mai whaafia le whinga ma mātou wha mālolo, ai le mālolo ia mātou. Ia ngai whetala e Yesu i le whai upu, lusu maltasi, ua na o le te talo, ma le anapongi, e o ese ai, me whapena. Aisa, ia, ngāri whio e o rauli, ia, ele se karo le se ang pongi, ia, wako kai pe ia fo i o tātou, ne vai taimi kongo e ka le sia, e so kakalo a le sia, ele sanga mea alof, ele se anga pongi, ele se sa ili le tua le talo, ia, e fie te talo le tangata, fa mai Yesu, ua na o le talo, male ana pongi, e o ese ai, mea, fa pena, o le talo e mawai le mana, a le ana pongi e mawai le fa unga, mena lua ia tātou loa. Luinga e o whaatasi le fo i le mana ma le whaunga. Te tāpena i se mea i te mana umia te talo ina ia saule mana o le atua e whau le upu. Ai te anapongi ina ia saule whaunga. Ia saule whaunga le atua e whau mea langa tātou le sa ili le atua. E le au mia le atua whatanga mai ia lo le nganga o le atua i lana whaunga mamana. E whaatumu mai tātou e whai ai se mea. Ia, saule le whai upu lusu ma le lua lusu ma le toru ngai whai upu ngai lua puu ana e walu i ai e Yesu lona walu i eina lona lua Jesus predict his suffering i ona pupua ngā. E wha mai ua toi ui atu la atu i Galileia e wha atu Yesu o le atu ina atu le atali o le tangata i limo tangata. La atu te whasioti fo i a teia. Ai toe whātuina i aso e tolu. Whamailea, ona matuati ngā i leo o le au amino le au so. Aisea, e leo mana na o i le mea lea. E le mana na o e wese Yesu, e le mana na o e safa Yesu, e le mana na o e whasioti angisi, lo lātou te tai. Ai ui lea, mai Yesu, o le mea lava na o le atupu i a tau. La ele le lusful mal fa foi por suma fa lu suma fitu na ele si vai nga taulanga wo mai foi la uli ia no wo mai suma so i Kapenaumi ma kurio ngi mea o le ai fai i le fai tonu i Uteia tonu i Jerusalema o le fai i le ai fai sina mamao ese Kapenaumi i le vaenga le o Galileia o lo nga nu e pe Yesu ina e fai lana nga luenga fa me uto la foi Yesu i Kapenaumi ai o le au tali taulanga o fai a Peteru ele fai el ko o solingi kaulanga ia ai vai la ia ile fa sa oina tu Yesu o le name ai fai tau e sele matanga fi o nga Yesu o lo tali tu Yesu e winga ile o le ia mo lo latu taula malama mo latu su e mai o mea e fu ia fai nai ele au so ile tu la fono e misi Yesu ia ai fa sa o tu Yesu e solo mua ia o to lo to pisa o le to le mafai o no to tau sial tau la fono. Umai lo le ina o le tūlanga o le narratives po le vaenga Mateo. Ele mata upu na e se fulu malifitu. O mai lo le ele mata upu se fulu malvalu. O le vaenga la lea Yesu.
Tau lia mo meo narratives ia tātou noel vanga mate o le tala mai o me tutupu. E uia la tau tala Yesu masau noa Yesu I nisi o vaenga e maise o ana wha malolonga. Ma tala na te sau noa ai. Ai leo se au onga vo le taipei o le discourse la le la tātou tala noa ai. E ma fua mai se fesili ia ele ngata fo lea e alu sa o Yesu e o ao. E umi na tau tala Yesu e le alu ia ona motu le pe o le vaenga mate o le o matu. E motu o so le me a o Yesu. Le o ilana vaenga, o le mta upu se fulu, ma le valu, ma le fulu, ma le iwa, ia o mta upu ia o le epe ma mafa I le vaenga lea Yesu le a whaia I le vaenga lona whale o le tatu tino le tatu tala noai. Tau lio vaenga umai e te tasi, e te ilua lava vaenga, o le vaenga Mateo, tala no mai Mateo I meka o narratives, po tala po, pamtalanga o mena tupu, tu mai fwere Mateo ia Yesu, ia, o le la utu o e luma e te sahau noa I se o onga wha le ma lo po se o onga fwere le e te sahau noa ai ma o se mea olo e fina ngalo ai pe se ai kia nga pe fai mei tua Mateo ia tu mai Yesu na te whai ua ia lea vaenga lon wha la lea whai ufo I Yesu ia pe o nai e le whai mua o le lima le tūlanga pe o se fisili o ai e sili le malo le langi o I leo Yesu I le me tau o le loto mawalalo. Te o whai tauina le amtanga, whai mua, whai mai o lea, I tu aso woa ne ai le uso ia te o whapeane, o ai ea e sili le malo le langi. Fisiri whare kongunga, fisiri e lauri, ia, pe e fōringa mai. O lewa la talata Yesu lana malanga il watu mamaliwa lea lava kausu e po ile right hand man a Yesu I kongol ko sulua lea mai o ai e sili le malo le langi ia manteulia na whaalongo la uli e lisi o nga Yesu le tatu tau ai mai Yesu tatu te no nofo foi ma fa masino fa tasi pe o ilo mamalu mai tatu te no nofo fa tasi foi ia io tatu no forma o tatu fa masano I le vesi ma fo la uli fa pe voi a fai so furu luango fo la e po ai la piko ia Yesu po ai la silsili ai piko ia Yesu il malola ne fo le nga lo silo matua le masano le tatu tau to fo se vai ngai luma le titi atu se mta upule fo e ta o mail to luo septeio alu fo e sa ili ia se awala me fa ona tu o ela na fa na wi ngai lisi pito Yesu la ngai lo maku e fa le ko nga fa mai la ia le ona mala awa tu le Yesu le mai titi o fa tu ia te yo la to luma fa pe atu e moni o fa tu ia to ale li o to ma ve pe o tomiti to te le sao lava I le malo o le langi o le nei o se fa mawalalo o ia te pe o tomiti ruingo le ata atole o le amtanga le o pule o Yesu I le loto fa mawalalo tamaititi o se tu ai ngata e pe fata va e le amana ia pe fa muli ia tanai tamaiti na ai istemi pe fo le fa le ano ia le ainga ma community ia isi ainga fa ta wala tamaiti e pe o me fo pol va ai el community tamaiti pe le taua ia me se fo ia nganu I tonu yu tai ia vai temi en tango Yesu fa mai ale pese se ultima tituinga ale fa ma wala loto awole fie tau va auto tu langa awato te tau e fusu tu langa ma malu ma te ma ainga ma me lo ai auto don't fight for reputation don't fight for fame but be humble humility is the key of my kingdom the kingdom of heaven mai ale pe o ko mai kia ya na fe mai o Yesu le loto mawalalo ya so era le fe pu ono mo le iva ya o le fa so songa mo mole fa so songa le o le upunga fa ma fa tau mai nga o le tau suai el mania ya o nga na Yesu ina fa tau nga mo mo tangata na alu ya Yesu ai toe fo ese ai toe amu mo toe fai mo toe tete nga te o fa tau suai wa alu ai toe me ese ma Yesu o toe fa tu na Yesu o ringo le fa mai le Yesu fa mai na ia na o fa mai fa ia fa tau suai lo lima ia to mai si le pe alu langi malo lima mutu
nei o nga lang le statu nei fai upu fitu valu mai o talo fai lo langi me tau sua ai wa o mai lava me e ui lava fa mai au ai ui lava ilea o talo fai ilea tangata e o mai ai le me tau sua ai a fai fo i te tau sua i lo lima po lo vai fa mai ina tutu esei a luinga tipi ai la fai ele lei ona e sau le ola e fa vau ma le lima mutu lui fai la loinga te tala Yesu il me ta o tangata e fo le taipe fa te inga taipe o Utah alu ya Yesu ai to fa te uswai ia ole unga nganga ia na no fai te ia mato sisi a lui fo le fai upo se fulu o se fulu sumal fa te oto le ma moena le lo le ta ua te le ya Yesu o me ta o le lofa no na lofa e muti vale lo na lofa i so se tangata e alu e sa ili mai le ma moe na le loa su lima lu su fulu o le uso wang sala a fai le anga na sili ia i peteru a fai anga le anga mai lo uso lei o ina na e tala no ai ia Yesu i le tūlanga o me le loto fa mangalo fa mai a fai ai le se tūlanga fo le ua lua fe se ai malo uso fa mai ona na lua tala no le ma tam fai se le inga na o lua ai a fai le ai mai ona e alule au mai ia se to lua e o ai ma se fo le se so soani ai il mele o tupu i lisi uso le ule fa mangalo ia to a fai ai le ai ua misil to lua pe to fa mai ave lola ia le iluma ole e kalesia ai fa mai ava tu ai luma le kalesia e le Samoa ma le loto fa manga fa mai ona avea lo le o ia te oe e pei o se tangata fa pau po se au te lona. Loinga o le tangata ua ave e seina mai tu tonu o le mafutanga le atua ma lana whanau. O ila le sa ua ile fai upunga sumal valunga ia upu na ia e moni o te whati atu tau o mea uma tau te fusfusia le langi, e fusfusia le langi o mea uma fo i e tāla i le langi, e tāla ina lea i le langi o te whai atu fo i atu tau a whai e lotonga tasi se to lua o tau o i le langi se mea e ole atu ai, e whai a lea mo i la ua, e lota ma o i le langi. Lui foi ale lalo. Ai, o le taua i o le afo i o le mele taua i e Yesu. Wa fo le fo tue taua i Yesu le mele i taua le taua suma le ono le tata no il va so le tene. Suma le mai o me fusfusia le langi, fusfusia ile e lo langi o me ta la le langi e ta la le langi la le wingo o i na vatu e Yesu i a Peteru i a pole e kali sifo. Me se a Peteru na vatu i a Peteru le me ka o le authority o le key. Fa mai o le ki e ta talai lea, e ta talai lea vanoa o le malo le langi. Mo tangata e o mai tu tonu e ale na upu, ma le wha evangelia. La unga, fol lupo i sa o le kalesia, e o mai e ta tala. O me, fina ngalo leo le tue le langi. Leo wa mai i a Petelu, ma le authority, ma le ki lea. I e leo se ki, voi leo se fale. A o le pule, o le authority, e a mai a Petelu, e a mata i le kalesia, a o le kalesia, e te tala, o le pule mai langi, e te tala i le lolangi nei, e ala i le tala le leile o a mai, e te tala ai mo so se tangata. A o le ki foi lea, e loka ai. Le alai loa mai i le fai upu le sfulma le valu, o le mata upu le sfulma le valu. E le ngate te tala ai. A o le authority a foi lea ua ave i le fai au, ua ave i a Petelu, ua ave le kalesia iona po ne e kiriso. O le ki la valea. E ave ese mai ai li tangata a mio valea ma le tangata e le matau le tua ma le tangata te tee mai tu tonu o le kalesia. Mai fo le winga le upo i Yesu fa mai a fai a vatu le kalesia a ele fa longoa ma le fa mawalalo. Ma le fa tu se mai a o le orua le nganua fa le kong. Mai la a fai a vaku le kalesia ai le suia, fa mai lea, a vea loa o ia, o se tangata wha pau. Rono winga,
cast out. Menanga e le whapelpele le tua e moi, ia whapea fo i tātou. Se o le kalesia mai i tangata le anga mai ia, e iai a le alofa tu no le tu. E i fo le whatua o le alofa tu no le tu. I steimi pe akako ka alo le alofa tu no le tua. A tātou tā alo le alofa tu no le tua. Mwhanga whapea mai le tu a whai o le aleanga i le kalesia i le tamalea. A whai o le aleanga i le kalesia i le ungali le whai kua e whai mai le whiau, whai kua e whai mai le whiau, whai kua e ke mai. A le whai mai ia le o onga Yesu i ona soo. A whai whiua e whai aku ele ai. A vea loa o ia o se tangata whapapau. Means a vese mai kou le kalesia. E makauria whora kaka whapapau ma le au te lona o kaka ingo sia e kongo le community. O le winga i o upu bind and loose. Whai mai ta tala ma fusifusia. Lo ingo le fusifusia ta puni. A wani whaatangaina. O le ta tala open the door. Le ki la foi lea ma le authority lea. E ta puni e le whaiwhiau. Nanga wa mai le tua i le whaiwhiau le pule. E le whapeo se anga le anga po se le alofa po o le se pe anau taua. No, e iei le teimi e whao ngā i e le whaiwhiau. Ai whai te fo. E le sona whao ngā fo. Ai sea, yes, e iei le alofa tu no. Ai iai atanga te pe anau taua. Ua wha fiu. Ia kongo aku se ka le sia e mangui ai. Ai a whai e ke. Ngā re ke e mea le whaiwhiau. E whai mea e ongo a whainga ma le pele ka le sia. Whai mai lola i o Yesu. Whai lola tanga. E pea as ngā ka whapapau. Means ke mau. A vese. A vese lupu ke mau. Pat kalangole le ai. Whai ai malielu loko. Ia. Onga. Wale mwhai au e. Ia. E le loa pea e whase e tuanga loa tulo. Sisi mea malie le ilo loto. Ai awal tulia. Sorry, awal tulia wai le tau tulia swai whau se. Stanga tal no le ai. Ia na alu file mua la ia lea. Ma seni foi nau whai ele upu lea. E le tulia se whai whau se tangata. Ai te loa. E siri atua o onga Yesu nga ile o tātou manatu. Ia ia le alofa ia ile manatu foi le o tātou. Ia ai o le te utala mai Yesu. O nā tonua. A whaina ave. Whain tau tala Yesu ia pe telu mtaupu. Suma le onu whai pu suma le iwa. O le kilea. E pule oe. I le kalesia. I le te tala. I le tala leile o watua. A ke riso Yesu e whai ele ngā luenga. Upui a Yesu. Upui a Yesu ia pe telu. E te fusifusia. O whesa waile pule lea. E sau mo i le langi. O le langi e sau waile fusifusia. E whatino. E le kalesia i lungo le funga e le lea. O e sau waile te tala. Sau mo i le langi. O le authority mo i le langi. It's a divine, heavenly authority. Sau mo i le langi. Inga la. Ia wai fwoi kere e kria. Ia. Pule oi. Ai o le o onga la. Tau te wha ngai na sa o a upo le o onga whingo fie. Ia wa o le aifa mai Yesu. Ia. Ave se loa. So e tua e mole whai upu ngai sumo le varu. O mea e pusfusia i noa. Pusfusia i nei. O mea e tala. E tala i nei. So ren whai upo e lusu mole tasi o le toros ful ma le lima. Ia. O mai lo Yesu ngā el meta o le loto maua lalo. Oka. E mga umia le awhai tūla ato tātal noa i le whato tūlanga ese le māneia. Ai ono le tātou te fia me i atu. Ang pawal mea. Lap gango e recaps fo lele pengonga oko ako ngai mea o le whate oto lea. Ia. Mai walwane pe telu ya te u whapea. Leli ie. E anga mai whawhia e alo uso ya te u mau whamangalo ya te se atu fitu ea. Whetele atu Yesu ya te au telefa i atu ya toe se i atu fitu. Ia fitu nga fulu ni fitu hoka. Wha mai ole melea e tu saile malo le langi mo le tasi tupu. O manatu e whaamsino i mea iana au auna. Wa mata ia ona whaamsino na au mai eile ia te o le tasi. Wa ia ian ta leni te fulu. O ingo le au auna. O le ai ka la fulu tupu. O ia maua ni me, wa ia le maua ni me tau ia tuai. Wingo le se me kongi ai. Ona whaia tuaile i lona li. Ia whaatawina o ia malana wā. Ka alo whaisi whafingi mka maiki. Ia maana whanau atoa maana mea uma. To inga ale whaatau. Ngai sau le whaatau la wā wāmau. Ngā maila ia lea. E wha mai. Ua whaapa maili tangata le ilumo Yesu. Ilumo le. O le tupu. Ma ahi oi mai. Leli ia e whaapale pale mai ia tau. O te tau ia tuai iau mea uma. Iau mea uma.
mai ua muti vale ai lea, o lea lofa o lea lii, pole tupu, o lea au auna. Ua tu watu o ia sa loto, mai tau mai upu ia. O tu watu o ia sa loto, langa o le winga tonu anga me ka o le upu wha mangalo. Tu watu o ia sa loto. To release, mai le upu eleni o le apoluo. Winga, just release your brother. Tu, pengala me al tupu lenga whaila ukamale ke le i o langa i kalaf. Wa release, wa wha mangalo. Ala kule li le i kua whale, ai whikau i malisi au aunga. O lai ka la fuia ia. Ai skamai mea, e le te le whakuskusanga i langa. Se lau wafe le, ta leni le a vo ai ka la fuel tupu. No forom ta wana, e ifo ma i eisi, si au auna lea i le li lea. Ai le talia, ai ngofo ma ave loka. Li poti lo i le tupu. Le mea la kama le lo fai, fa mai o ngā mai, fa mai la ia le o le fai upe torsu malua. O na wala awa tuai le o le li i a te ia, u fape atu. Le au na le angai, na au fa ma ngalo atu i mea uma i a toi. Ina ua e ai oi mai a te, e le te tau ea ona e alo fatu i lo uso a au na, e pei o au, fo i ona au alo fatu i a toi. Ona ita i leo lona li, ua tu watu i a te ia, i e tau fa tau maoi, se ia tauia mai ana mea uma. E whape foi ona whaia ia te utou, upu ia Yesu lau li ia lau so, e louta ma o le langi pe a whai, tau te le te tasi ma wha ma ngalo, ma o outou loto ato i o outou uso, pe a la tau anga le anga mai. Ma te lo teimi, tātou te le loto wha ma ngalo ai, tātou te oisi tangata e tai fia se fulu tausanga o la vele wha mangalo i lis tangata. A le nau ta ua le winga o le upu ele ni le o le apolu o le sa o le upu forgive. Le winga o le winga o le upu le apolu o le sa o le upu forgive po le wha mangalo. Lo winga antai, lo winga kakala o na wha mamuru lea. Mai tu atu e alu. Maseni alanga u no foi le fate te inga no mol tangata ai le loto fa mangalo so se si ate le loto fa mangalo ona ua e se lea le ua o tangata na nga alua la i le matoso ka ai le ia le piko le mai lo lima nga alua le makoso so se mea ke alu ai la ke alu ave na isa nga ke lo fa mangalo ko pipi e mai e malesi le siaso ia walua ko pipi i mai ai malesi lesi aso wa kolu o fia kanga ngai ke o fa mangalo wa kolu wa fa ye ropo lima ko i se o fa au le ropo ongo ko i ski a ko wa ke ko le kalesia wa ke le alangi ka ke le lo fa mangalo lo fa tu vo ele panga tia malitinga inga no nge o tangata le lo tu fa mangalo wa ila ile makaukia o le melengo o le lile te le o langa ita lafu Mole mfainga tongi, tele lai ta la whape ngale, tūlanga o le sala, ma le mawhiawhia o tātua sala nei ai, ai ti ngale tele, po le lai titi, po le mawhiawhia o tātua sala, ai na whamangano lava e le tua, ina ua tātua o le atu ia te e whamangano mai tātua, au ina maloi Yesu whai whamangano tātua. A oila tātua kako ke le whamangano ai listangata. But who are we that we still hold on to your brother and to your sister. Wal menga ye ko kero nga e oi forsa a le loko fa manga loia. E o ai sil forsa lo loko pepese o foi pese si limo ile tua ala na ve ka upe ai mai. O la ka koso ko ya nga ka ye ika ye ingo e lu upu o le ita male ino. A ita le tangata fe lolo. Ala fa mai Paulo ya Efeso nta upu falo isi fa upu mai a ita a wo te ang salai. A wane ngoto le la o ita pea. O inga la umi ita al kerisiano a fa te ita le taiao. E kaunga ngoko le la wo umanga ko e vili si uso si uto fini. Wo umang fa manga lo inga tasi ale aso ile hao ato. A wangi po, a wangi nga uliese mai a wane ngoto le la. Ngofel siri le si taiminga face semina e fia kaunga famanga lo fia kaunga I karkerisiang mai stadi 5 minute
2 minuti o sore ia ngā angelu. Le ai e ke mi le whaingo fia mo le ita. Take a little while, it take time e su fai fo il ti ngā ma le loto ti ngā. A whaika ke lo kai kal tanga ke siano. O fa me o ke siano te lo fa ia Yesu. Ai umale po aku ngei. Koe uri aku kaya, koe po makaya, koe lua wako alka usanga. Ele o la ke alu ma fikoso iskanga kale ai ke ingo iai. Wa ele ita, wa langa umilo. E au poolo, po kele po. Alu ese lo leita, a liu ino. Wa disappear le angry, le anger, our hatred. And hatred is so bad. So severe. E makua le anga al me ka o ingo. Ino. Ko me mo ka ingo ska. O e like vai ku shopping ola la ma e ke au afe ke au aisa ke le fia kala ngo ia ke nga o mea nga o winga fale ko nga umai o e fai pe os ka le fa o lenga pe os ka elos ka cristiano pe o le stanga te fa na fo wina aisa langa le ke fa mai o ke jano alu le lo ko fa manga lo ai fing tanga ta ele lo to fa manga lo ia na te alu ma fito so le winga la le upu ia al tamalo le tupu le na fai ele ka ko kamale le ngai kala fa mai ya so to fai tau upoe full malvat wa fa mai ia upole fa mai ona muti vale ai le o le lofa o le atua le tu e o le tua inga fa mai ona muti vale ai le o le lofa o le ali por tupu langa o le tala o le fata orto le fai o le au auna ua ia tu i na atu o ia alu ia sa loto so that he release him and let him go. Whawhelanga whaila release, e mua lava ona e tango e apo. Langa e lua upu, o le apo, o le winga o le upu, apo le upu eleni, le upu mua. O le talatala mai le tai ai ngai lo lima, ua paka ia lo lima. Tango e apo mua, apo. Winga, let it loose. Let it loose. Tatala. O le luola. O le whaamamuru loa. O le luo, o le kiai loa le piko o le maia, ai kuulo uso e alu mai whai ai, whasa o loto atu ia toe. Ke le kuo i kongo le pui, ke le koe ingo ia toe, but I love you, o ke alofa ia oe, na tu atu e te alu. Go in peace, I love you, o ke le koe ita po toi nuino ia toe. Aisa, langa lufa maa ngaloa o Yesu ia ongasala. Fa mai Yesu a faitu te le fa mangalo ina antu ila tu ya to sala ele fa mangalo ina mai foi elo tua elo tama a o to sala fa pengale me e release mo ka ko ilisi pico ila lo i ka pe alva pe e release ka ko i onga release mai le va pe mai dunga ai le release kunga i ia tato tangata olo tato mafuta lo uso mo lo tu fini tangata o lo e mafutai. A ele release ngai. Ele fo se release mai o lunga. Ele fa manga loa mai oe. Ele e tua le tama. O inga na me, te tala. O nga lia ilola ia lea. A le si kaka. Ia o mo fwinga whako ese. O mo fwinga tala. A ele fia wha mulua. Pa mai se longa e whako ese mai. Maka inga la whako ko ai se swing lo ma fo ia fo se me o mang fa le fa ko se fusi me fa ngisi fa mo fa manga ala lo mo ko u piccolo mai o se le fe nga ko nga me ele fe kaui it shouldn't be that way le ai fa tu ese lo fa uma I love you let go fa ilo e an fa pengana le ta hu o le tala le nei usum tu va fine o la lu i le fia fine ya tu e fa isi se te lo fa manga lo ele lo po Samoa yo penga isa o mai Samoa ngai lu ke leanga masiu anti masiu anko ngo fangua mai ngoa masuafa ma me ese uma le ngaso le ngile lo langi te le fa manga loa ni si me o va ngali te le fa manga loa e le isi tanga te silio na tinga ina i le case lea ngai lo oe o lo ki nga inga i aisa ke mafakia ai te le moso file mulanga la te aluma ma avele le mafatia ma le tinga
Ale taimi a te whaamamuru ai. E leila se silinga manguia ma saoloto. Nei lo oi. Anga whapela e lakmuka ko kama leanga wha saoloto atu. Ala tu loa whailo ai si au aunga lea. Kei loa mea o mai anga lau se lau. Lau se lau ka la leanga. Ke lo wha maanga loa oi. So mai lo aisa. Ora ke le lo ai ka la fu lo wha maanga lo me tupu. Ia ngala a whaila lau wha maanga lo mai lau me ke le lunga. Oi la o la usa wai. Penga uma tato. Ka whapea. O lu wha maanga lo mai tato Yesu. Ai ala ka ko la e vangi yangi me la iki lu fa u ile il ko sanga ko ia masangi foi ka ko asamo Pure Christmas o le asole lo al meka o le fake forgiveness mo le fa mangalo pepelo se longa o nga mengi o ka Samoa isi ka o isi ka le au se longa fai pa ki o Christmas ko afusi lo le ma fkangis mai o alu ka saka ko le ko viri mai o lo fai ka mai ia fekangisi ia ise langa la o nga fa mo fa manga ai kelo ngonga wakua ko o fo lisiaso e pe ia le se fa manga long fo ile pole o nga le pa ki Christmas ko e mai fo kala ko la o mai le ko la o mai le ko au mai le me wa ki le fo ko ngo la piko mai e si o lava uso ma si o ko fafinge o si o anti o si o uncle o si o kinga o si o kausonga langa o awala nga ti Apollo e mga o e mai fe vai ngati ro ele ima se me e sauti Apollo e sauti Apollo Ioannes fulu vai o fulu fa mai ya o lo saule nga oi a robber a thief is coming to kill steal and destroy fa mai o lo saule nga oi e fasi fa mai nga oi e fasi e fa umatia o me malepe a me leanga e sauti Apollo e tom fai ile meka o le maftanga le va o tatou a mata laila mai lo tatou le fa sanga mai o le fili mal tatou tau le fai male tu le pongsa tatou lo le e o sia wa uso mo sia tu fine mafuta yeso uma ai o le awa vel nei mele titi o tu ele ti Apollo fa mai vole ia Paulo le mta punga fa tu se feso mai aua ni e tu ina tu se mea e mautu o ti Apollo se mei fea se mei lo loto lango ngai build ai ko le la lo loto le ma fau your heart is your mind ngai build ai lo ma fau mo meo o olo ma lo losi meo strongholds e build ai ngalo ma fau ia matile ia nga luifo lunga malelo a ko ia o ele si o so la si kilo mai ia o maleanga ia le lo va menga fe mai Paulo ia na onga cornito fe mai o tatu tau e foi le Upega ile faltino ai fale nganga mai o sauni e solo e lalo to pull down strongholds le finangalo le tua finangalo nga Yesu finangalo nga le apostolo Paulo auange e se mea e a whainga ele wā o e ma lo uso. Vese, a kaulua se pae lunga, solo i lalo. Rebuke, whiktu ulusua fo Yesu inga ia solo i lalo. Eisa, ia leleile, it's talking about the contact, the intact of the relationship. Le wā o lesi malesi, ia maua le wha alfani, maua le wha mangaloai, maua le alofa moni o le tasi. I le tasi, ia, sa wha pea i tātou te o nga i le lusfulu le neipo. Tau polusful ia ai o le fo tato paka umi I vaenga le ia na tau fo ia tau telele tato falongolongo ia maua mai fo ini nai mea nga I le fo vaenga le la wa uma le discourse Yesu I vaenga le ale la o tato o tulola I le mata upo se fulu maliva o mata upo se fulu maliva anga I lava, I think e tau lava le matau po e luas fulu ma le lima. O ina la I le vaenga lo na lima o le tātou body, po le tino. E li umai, e I fo le vaenga lo na ono e whaai uai. I le vaenga lo na lima, o lo amata le matau po e fulu ma le iwa. E o tu lava I le matau po e lusu ma le lima I le whai upo e fast fulu ma le ono. O le vaenga atoa lava le na. O le me tau ole. Vaenga lo na lima.
Po le si vaenga lea e fo I lona narratives, talanga Paulo, o ia Mateo, ia e fo I male discourse po le awa onga Yesu e muli mai. Okay. O le mataupu le sfulu ma le iwa, e o lu sfulu ma le tolu. O ina lea e au mai ai ia le meta o le narratives, po tala ia e whamtala mai mate, ringa whaisinga upi e wha le mataupu. Ai o le mataupu e lu sfulu ma le wha, e o lu sfulu ma le lima. O ina le iai ia le awa onga Yesu, le amate al vesidi, fo le mataupu e lu sfulu ma le wha, mai ia e lauso ia Yesu, po ani whai longa. O le ngā taanga o langi, ia malo toe fio mai. La o ni fai longa, what are the signs? Ngai tala noa Yesu fa apol kalifa ina, I mea o le adu tupu I taua ma fui e mea pena, e o lava le mataupu e lusu ma le lima. Na e tau tala Yesu I lana vaenga I mataupu na e lua, I ana o onga, mo taimi nei tātou te iai. O le vaenga la lea, vaenga lima, e fa pelon fa ulta leina. O le malo, po tala o nisi tala o winga I le malo le atua. Mali unga o le larolangi. Ia e whatu le malo o kiriso. I lunga o le funga ele ele. Ia o le whaiupu mo mua lava na e. O lo o au mai eise whamtalanga whapea. Ia ua mo ese wa matana alu ese mai Yesu mai Galileia o I tonu an mata upu le sumaleiva o le folinga mai ai ua le atu fo I Yesu e tapina pena ai lana malanga fatupu le atu fo I Yesu anga I tonu Jerusalem o tolu tausanga ma koe kolu kausanga le ministry Yesu tolu ma le afa tausanga o fealua Yesu I le vala valea Pena le tausau e tonu Jerusalem I nisi vai temi a sau te e atu e on tangata me se fo isiona ainga ia to alu Yesu o le tele ale ministry Yesu fe alu lua I Galileia ka Penaumi o Turo sai tonu wa e ia nga I vaenga I e pito I lunga I suria lui foi le tele o la ele e faia na fa malo longa ma le tele o mena I faia ai le la wo o le mta upule su maleiva o le asset le return po le toe fo I o Yesu a ngai I tonu o Iuteia po Jerusalem ai sa walata e le ngata walata al paseka I le tausanga lea au silfi Yesu wa o mai foi I a taimi e a matai I ona puapuanga mai le mta upuiva wa fai o Yesu o ia upu ona tu ua le e ia o Galileia wa o atu I lau ele o Iuteia I tala atu o Yoritana. O saula Yesu, ai muli mai ai le motu o tangata I tō tele. Ma teo lea la o le motu lava lea tō tele o tangata ia. O lea na build ai ia le tūlanga o le mass. Ia, po o le winga le upo mass, winga o tangata I tō tele. O le motu o tangata. I fo I lea na sau ele crowd lea na muli ai Yesu. Mai uai ina lato lafo lau pama talai o lato ofu e a matu I le awala I le crowd lea aisa leu sau Yesu o to tele o tangate e mai ua muli mai ai ia a malanga mai Yesu I le ma ngai mai a ngai fo lele ino fuanga ia ma to e lau ngai ma faisia o na o onga I le ala leo o savali ai a langa I Iuteia ai sa muri mai ele moto o tangata tō tele. Ai sa fie I loa e tangata. Po a tōnu a ia. Me ia na sairiri tangata. Pe po le mana. Po le pao ai le fai e Yesu va venga. Ai se I fia va ai fo I monia I meo va venga me va pena. Tai tōnu o le tele leo mea na. Na lena muri tangata ia Yesu. O le mana o tala ia wa ave atu o va venga o tutupu o mai tangata e fia o mai e fia va ai fa malo longa mena fia Yesu sa fia feilo ai atu ia Yesu le tele o le moto o tangata o le to e fo I atu I lona nu ma te o le lala alu Yesu e lopo I lona moto o tangata Yesu le la to e fo I lona nu fo si levan sa
Sana unau atu Yesu ina ia. Lo na lofa muti vale le motu o tangata. Na lofa Yesu mai ana unau ina Yesu bia ia o langa o tangata e whaasa o loto i la tau e ala i pōpua ngā ma mai ma meo lo iaile. La o mai o le tele o tangata e whaamano lo ia Yesu. I liu Yesu ma whaile whaamano longa. Na o ta ua i le whai upue lua ngai ta ua i whamaia. O na whaamalo lo lea e ia te i la tau i lea mea. Nge i fo i se vaengana. Haru Yesu stop. Whaile whaamalo longa. Le lava e tau mai, o le ua nga Yesu o te fo o ia la tu alu i Yerusalema, i Kongo i Uteia. Ai wile, ai sa iei fo i le crowd, i eisi fo i to i ngata ngata whale tonu, oi. O le uforseo. O lo filo ai fo i ale vaenga le anga leo la uforseo, le au tau la malama. Ne fo la uo mai. Nga la tu o mai e tau mawhai e mai le ia Yesu, ngā mai ma la tu fisili. E tusa o mea o lo tau tala Yesu. So they came to find a way to trap Jesus on what Jesus is talking about and taught. Meia o Yesu, e ngō mai ala malaku la fong, e mai ama mea e mai le whai akula ko fisili, na fisili le ia Yesu. Ma o se tali a Yesu i il vaenga leo sum tuma fino, le au mai e kako. Ni au onga ese le matango fie, e winga le mata upu lea. Au le mata upu e winga le whai poiponga. Mata upu lea. Mai ia le fisili e la uli ia. Pesa e se tasi ona whaatea o lana wa. Ona o mea uma. Se si whawinga o le winga upu ia. Ona o mea uma. Whaatea lana wa. Ona o mea uma. Whapera Britannia. For just any reason. Can you divorce your wife or your husband for just any reason? Ona o mea uma. Mo so se mea e tupu mai tono lo ainga, e mwhai ona. Awel tu si ale, ima whate ale. Ia la wawa. Na te lola. A tatu tele Itali, tatu tele i oile, e wa aile Itali e Yesu. E tatu ilo le leia lava, e le i fina ngalo Yesu e tali atu i le fisile e lauli ia e tusa ma upu monia o la tau fisili le tali le fisili mai e. Ain tau mwhai Yesu, ina ia tali atu foi o ia i se tu e to e mai le ia ama to e maua i le auli ia ngau mai ma la tau fisili tau la malama le ia Yesu. Aina tali la Yesu, ere i manatu Yesu e tali atu i lauli ia e tusa o le mata upu le fisili mai e le whaate te anga mega o le divorce. Aina manao Yesu, fina ngalo Yesu, ia tali atu o ia, ile tali e la uli ia, ile mata upu e winga ile whaipoiponga. Alu sa o a Yesu, ile whainga ele atu o le whaipoiponga ile kenesi. Ana i ele whai upu e wha. Whamai, ona tali atu ele o ia o whape atu ia te lantou. Tau tele i whai taulia ea, sesi tala. Whamai Yesu, kukele ilo ele kengese ala i ele tūlanga le meta o le whaipoiponga. Mai o le na whaia tangata i le amatanga, o le tua. Na ia whaia i la ua o le tane marwhawhine. Na ia whetala i anfoi. O le mele e tu ua i le tane o lon tamama, lon tina. Ai whatasi malana wa. O na vea i leo i la ua o le tino e tasi. O lea, e le to e to luai. A o le tino e tasi i la ua. O le nei, o e ua whatasia e le tua. Aua, nei, whate te aina. E se tasi, nai tu se kene se mta upo e lua, pa upo e lusu lua e lusu malfana e upuna, a wolfa ate te ina e se tangata. Lea la ua, tali atu Yesu, e fisiri me leo li i el divorce, e tali atu Yesu le vai boiponga. Maua le leia ia leo lau li i alanga lai pisa la tutu la fono. A la ua tia i e lau li i the original of the institution that God had made. Melen whaia Yesu ele atua e lamtanga. Whamaila ia lea o le tali Yesu. E peo nei ai. E tāua tele le whai boiponga. E le tāua se whate te alanga e i fina ngalo le atua e whai se whate te anga se mega kau se divorce. Ai to e maa whau le lei i le tau tuspa ia. Whamai Yesu, read your scripture. Whai tau.
na iei le amatanga o le atua na whaia le whaipoiponga, na ia tu whaatisia le tane ma le whiwhini. A vea ila ua o le tino e tasi, whamailea, e le ai se tasi e mawhai ona whaate te aina. Nobody can be able to separate them. Le ai sisi. E matau lia whaalawa i taimi e tala no ai e sui laulia, le whaifsile laulia. E lua to inga mea lai lo e laulia o onga. E le tūlanga lava mea ka o le divorce, e lua o onga mena mai e mose tu la fono. Le ala e build a ia ko inga manatu e lua i kongo community e uteia. O le mea momua. O lisi kulupu e whapea. E whaato ama whai o na whaia se te anga se divorce. Pe a whai ua whaia se anga sala le mama mea ka o le great immoral sin. Whaia se tūlanga o se mea whailele matanga po se whainga ainga matanga po se tūlanga fwoi o mo meo. Ia tai peo me fwoi o le tūlanga o le incest. Kongo ainga lava ia le ngata i lea o afi ai manu me umawhapena me ngai ka o me great immoral sin. O le mga kula leo lau lia. Ko inga me whapenga, ko inga me kau kianga, o le si vaenga. E o whape, e mawhai ona whaate tea, i so se tūlanga, le ala e lua koe fisili e lau whariseio. I so se tūlanga e ma fuai na te tea, ona o le wā wha leo runga li. Sa amnatu lau whariseio, e sa whape lau li e kari mai Yesu, a le kari mai sesio, i lesi kati. Ai whaangaro lesi, ia o kari mai lesi, ai whaangaro lesi. Pape kali mai Yesu se meo mei e lua langa, lai sir fi Yesu, o mea la, o lai maa losi kongo community, o lo whai ai meo whaate te anga ma. A lai sir fi le leia Yesu le na tua e la vea e fo e manau forseio. O le ke ia o sengi le a lei a le ava. Ai o le ku inga ngau, i ngā kuli leo si finge alu si finge o wha saa leo koe whai poipo wha pea e. Muri lua pea koe whai poipo. Pe muri lua fo ngaka e koe whai poipo. Koe foi mari fingele e sau koe fi fai poi e fa sa nga ringa e a foi fa mai o le muli lua o le manatu nga o lo e lau lia e fa pea o la foi mana mala mai Yesu ai le ai nga la koe fai ai le o le si la ko fisiri ese alo la tu manatu mala wala na tali e tu Yesu wa sa le si po le Yesu e sa ia to e fo ile lei ile amatanga le tuspa ia ke nese avatu ele ntali le fisili la uso ia ala ulia o le mei tatu mana tu ina usum tu fa fini sa ia la vol fofuanga le tua e winga ile fai poiponga mai la amatanga ele te tau ona yesi tangata na te fa te ina se ungali wa umo na fai poipoina ma tu fa te sia le tua ai na tu fai mai le si fisili ala ulia le fai poifitu se a fo ile mea na polo ai mai ai mose e avatu le tusi a lei e whaate ai i a teia. Le lala o la uli ia nga i oile. Teu te nome lusu mal fal tu e whafowina ole tu la fono. Ia, tali atu leo Yesu e winga e whaate te anga ngai ele whai upo e fitu anga i leiva. Tu e latu tu e fisiri lea. Se hafo ile mea ua polo ai mai mose avatu le tusi a lei i a teia. O inga sa le whaamaliaina le au farasei o le tali Yesu. O le sa latu to e eli la i titi ai lama. Le loloto o le latu fisili. Sa le i tu umama ina fo ila Yesu le fisili e le au li ia. Ai sa to e tali atu Yesu. Sa fai atu Yesu. Sa whaatanga ina e mose e avatu ia le atu si a lei. Ia te auto. Se onga o le maa auto loto i mea le atua. Because of your stubbornness and your stiff neck, le maa auto ua. Na lei ona whai e mose, watu le. E whaitu Yesu, ele whai ngofia ngā ruenga mose o na o le maa o loto o tautua a. Whaitu Yesu, na whai e mose le nātu la whone winga ni whaate te anga. Se kaufiso soagi le matau tia o le leanga na iai i o tautua a. I nā teimi le soli o le tula whono ma le whaate te ngofia o lato a. Ia, te lo Samoa. Ole ta la tu tato leina. Fai te fia walau mai, lau te tala noa tu pe il vaenga lea. Fai te fia so ni mai, ma mai so fina ngalo, ia nei walau mai lea, langa le toe sfuru whata tu minute, ia, nei walau mai lea ia lea. Tolu fitu, ta silima i watolu pe a Yesu
manatu e te fia walau mai ai. Okay? E man tua fol tali mo mua Yesu, ia ngala tua tali mo mua Yesu, te amama o mai mose ai o Yesu a kai le amatanga o le fofuanga i le au mai o le mea moni e te tau o no la il tangata fa talofa le tatu la au mo talofa. Talofa sila usunga fonti. Talofa Antonina. Talofa lava. Malo lava fa faitele lava mo fa mala mala nyol tatu mta upu. Nei tula fia. Elele. Lengang fa tai fa mala mala manga ni. Mta upu le loto fa mangalo. Ebi yele tu wa moni fa ma ni lo sa noanga. O le sia ia. Se lo ia le loto. Eh. La ba. Wangi fua. Ta o le sa noanga. Se o fai tau e nei vai a sol me tau pule la o ele ma na ia il fa mala me manga le sunga me tau pu mo le toi le nga fa tai le lava wa mo ni a fu e fai tau ia fio ngale tu ia e fai tau pu no mala mala mai e lo so ma tau o fio ngale tu fa tai le lava le nei a va no lo ma o pe vai a stai tasi fa mala mala mai le fio ngale tu e vilia sula vela ngulango la Yele tu haftai au tina. Yele lava ya manuia lava tai mio la por kala me sia lo fatu. Haftai Antonina, haftai tele lango mai. Family atu le tua ya oi. Tai lava. Ya soi foia, se foa. Atalo fatu le statu la. Soi foa manuia, ano soi foa. Ia, oi le sa no mai family. No. Oi le sa no family mole la. Fai la unga. Ya, talo fai la unga. Ya, sa no melo. Ia, lua sa se lua netia. Na au. Au na le tua. Iwa nga tumle nga tailo sa unga. Ia pe ia o ngalo ia tuspa ia. Ore fa ina wa ila va sa ia ida amtanga. Se vai ina le va go vai tau. Ai wa vea fo in mau yo tuspa ia pionea o mai. O le sia lea mau lea wa dato wa ai le nei vai tau lea luaru kupa mo pai kui kunga tala. Ia. Ia wa mai pi whatara sumala ngalake mai mose a wa pare tonu. Ia a virtu sia le. Ai lo le ano na lea o onga lea sa te pa manu mai. Malila. Sa tali Yesu i le teimio le misiona Yesu. O le lava fu e profeta o nao vai tau. Pe malosi tele o le tuna nau maangatala. Esa pisa mapu ye le vai. Ya. Ai o le sa o ye mele onga. Ele fatanga ina. Ta. Ele la le mau ma pola le sa sa uno ya. O e wo fata siele tu ele fata te ina seis. Yes. Beautiful. O le ta wo ye le vai ma le sa e. Ya o ngai le fa funga le tu. Nei mau la ngai le o mau mai seis. Yeah. O maula mai tuspa ia a fa ko fonga fo ile o fie takala meter vai ko fonga i upu ia. Ali. Ia ka lofo. O te ofo se ivanga na o. O mali. O ala fu ne ai e no ina li sia ta mai pa tangata e ma fai le no tike. Yeah. Moni la. Ta stela vai taua ina u bola. Fina ngalo ia ai fina ngalo la upa fong. Ia o ngai ni vai tau sabalina. Wai, ia o ngai te uma. Ia. Wa sama fili, ia la spuma o nga mai tuspa ia. E va malo pa il paiva. Taftai, te oloso, pe la unga, ia, family atu le tua, alo fatu. Tai. Tai, ia, se foi ia. Fata alo fatu le statu la. Salofa. Ia, alo soi fo mau lo stunga. Oloto, alo. Ia, alo la fa lenga lue. Sa ele vai a fai falo longo e mastango fio por kala me po son fotestas ai a foi lá ia la gosa no ale que la ngone foi lá un ale foi lá ngo se au se a foi e foi lá un na tam vai ia ele mata pule le suluiva eu suafa o se uso o foi lá unga ia la olea foi lá ia le la pa maka mai o il ka kwam tanga mai mata ele sufitu ese fia fo vi lo to nei po
ma ko e ka o mai al me tau na fai o sa ili le ali Yeah. ale o fai mai o mai kan tamai tile mai maliu o ave fa fie le so ave fa fie le so le ali faula ai fai mai le malo lo ale wa o mai tonu al tali Yesu Kristo na te talo amale ana pongi e ma fai me fa pena le foi wa fa amala malama sa ili le ali le fa unga le nganga pa ia le sua se sosan mai ta so ai ele ma malu le sua ma fa unga le nganga pa ia me au ma ia le sua au ka ko ke o wala foi mai o wan e fa lango lo posto ma le mai awal fa lango lo posto ma le mai lango vale lu mo le sua so fua e foi le menga ka ke vi in fa stai le sua ka fa longo pe ka ke shel fa nau e se for kai mi ka ke sia foi ma franga ma fo talo me fa pena ma tango fiesta ilia o le sa ilia siliona sta o sa ili man loto aso o foi ni ta fa pe na sa ili ai ia man loto aso ba fa malangona ia vi ia le aso se me tupo mai ia va ai pelo ma malu no ma tango fiele no ia o mai le loto amu ia loto maulalo peole la unga lunga maunga e foi wa sa no e me tanga sai e maulalo loto a e alum lo fa mo nga sa ili le sua e fa mo lunga lo loto ta lo fa foi fual fa va i lo wala ngona fatina e lo wala ngona le fa sai e le sua lo sunga fa mala mai no o fionga pa ia le sua e no foi marta no fa manga lo mai le sua kai mi sa no le wa sa no mo tanga tai ta ale alu si ili ma pensa no le uso ya toni na sta lei a vola me se spaia a fai ke kaloso ulo kaulanga e mo ale fa le loso le sa wele o si lo kaulanga i lo tua estel man ia fai ma o onga e fa manasu pe loso i ma so tina fa manasu fa na ia la so mo wale nganga loso maulalo ke lo me limo skami ki ia wa mika wale lo le ava fata io na uso matua pe fa la titi ia la tala awa e ave ese umale sua pe ale ele nganga loto maulalo le si me silion tawa o le fa maoni me fo ele sua manga luenga fo ele sua ya to fa pe fo ya wi tina ya ma loto maulalo alofa e mai se le alofa ma fa maoni ia vi ia ele sua lo la le fa malo si nei po ai fio mai lungo telefone ai alofa tele lo sunga poni la mi ele sua talo alo fa po ele sua e ele anga le sua ma fa fonga le anga pa ia le sua ma fa fonga malangona o vane por kala me ma sango fie vi ele lo fo ya lo la no fo alo pa ia le silasio le kalesia alofa tele lo fo ya sau lo su le foe no ia por kala me fa un nei po se vi ele to mo le taimi God bless so fa se fo tai lava talo fa tatu vlau talo fa oli oi talo fa la o mo tina no via fa ta ya sa mo mai lo para vole e afu ma vo ngi ku mai la ma ia za wa to ni na ma lo to mama kuangani nga se kulonga fa lo kwa wa le ne le fa ma ngalo le ka si le ka nga pua o le voia o le me le ika o ke fia le fai pule ko memory sing for le kuspa ia o le malo le tu le kingdom of God e la for le righteousness peace and joy the holy ghost yo me ko si la lo ngi ka ke ai mai se pe a so fa lo ka mai i wo po a inga po fa nga i wo so ku ai ma fa lo ka la wo fai a le a lo a le me la ka we kia a ngole mo we Yesu a si o ko nga e le so wa mi ko fa pe ko e fe si a inga wa le va nga si o ko lu yo ma ku ko fa nga o fa ya inga wa ke le mo piso makangi ma fa de moele le Yesu le va e re foi e fa ko koik ne nga e o wa isi ku mo malengi ku purongi me ka foi vili mai re sa fa nga mo si le ko inglisi val pengen ap ia
ia te whaptai o mo Yesu. Ua ai au nganga i lua. Te mana mai ne kupu ngai me whanga wili whanga Samoa. Ia ko ole upula le file mo in the middle of ipunga le so kuspai. Lo ka hua ya kia. O fu sa so ngai la kai ne kile mo Yesu. O fast food e ka sanga ka no opona ke. Lo sunga. Ja. Pa ko sanga ka ma li so ko le pona ke ma nga kai. Ia se le makau kia. Po ia la fa ko singa mai pe. Vai mai ka wa fesia inga istele amalea. Ka kele fa longo i pu fa kingo. Mo maua lo le tu fa le nganga pon. O kele ka ia ko ka ko i pu nga ka fa se me ka ngaka. Foi mai ne fa penga. Ai fa nga inga ka ko na no fa se le tua. Wa promise God fu nga le me le vision. O va venga e fa le tua ki o e ma u ka ko u mai. Ia ko u ma ni la no lang. A fa pela ka kele folo i se leo nga wa tau le ku fa nga le musu o le va bien o file mo so va lo po te va sti room ke le ko kwale ka mai pia so fe ema ma pisa mai pe le ale ko o mai o ese pe o mai funga le asia ma mai le Oli ia fa o malolo fina lo nga lela o mo ta tape ai pe mo se ngo ngai si ma nei ma el fa so ai langa wa tu ai o mo ta tape ia mo malo ka wa i ka Yesu le mega o video kwai ia ma lo le pa anga le yanga le ba ba foi tu fa tino le tu fa le nganga dan le tu Yesu le ska pelo ai ia ma lo fa tai oli ke nga ka ke sia Jesus le ka o me mongi nga fa ka o ko manga ma fa linga ia fa ka ke le mo la vangoa ia ma ia la vol po fe la va yeso ia fa pena fo ia po oli ia fa se fu fa ia malo no sai mai ia ta tu vala mulbuli lea alo fa malo la val soi fuela sunga pasta ia oile sa no fa mulbuli la Selina ia Selina ya pasta oli lengo wile kulesia sof fai for pokalamia ole ela wa wele misia falong no ai ngau fia mawala la kerpong ai wale lola men kusia ya pem fainga e la mka upo ke fia vile kwa ya o ia tu sia lola ta telefoni le ia ese pen olu atasi ia olu lima ia lima valu tasi fa lima olu atasi olu lima valu tasi fa lima okay pasal ia wa uye nal fastai la sunga mana ia pokalame falongolongo ania fi esele tawa lo tole ole o saunoanga la sunga nia ya ona tato uma tangata wa tato lole ali tato tali ali ia a foi e mana ia fa so na mati alo to mai ma se po ya Antonina fa kai lava sa ole ya a wale nga uta teo le lotu ya so uma ma vi le ali ya e ma walunga uta to lotu ai awan fa ma uta to lo ali a to te lo ai malo le tua wai wa ai fo ya mo lo to le lo e se ala alongo ai alu wa o taimia te ua falsa e tu umai si mea ai te mafaka wa o ile tua na oia male tua e se foi lau falongo na iai ya e mana ia mta upunia ya fa so fa ya la la o mo ta tai vala wat o man va lo fangiere tua o nei po sa wina o ia o ile totor yes kerito ya fiafi wala televave ia mtavale ia pata inu man ia mawan mano longa file mu mele tua ia God bless you Selina alo fatu faftai tele lava ai vala watu pe mo se amno okay ia vi ele li ia la festa tu talo vi o ele tua le tua o le upu le tua ele mana
le tua whamanianga. Mātou whawhtei la upu nei pō. O la upu lava o le mana iola lea o mātou umia mai o mātou lima. Pea mātou whaitau iai ma le nau. Mātou te ola ma manui ai. Talo ia tu. Mai le nau i o mātou loto o vatasi mautangata. Mātou toanga ia whaitau la upu. Mātou te saili ai na ia mātou manuia. Ma mātou iloa atili ai oe pea mātou toanga whaitau la upu. Whamnia iau tangata le nei pō, me se fōi whainga malolonga. Whamnia le nei au au nanga rito Samoa i taitai ma lau whainga luenga. Ia pui mātou, me se lau whainga luenga pēr fōi lunga leala. Ma was pō manuia mō fōi se vai aso manuia i tiu te mga luenga ma whaiva. Ia vi ia pēr oe whau. Whaftei te le Jesu. Amen. Ia, o tātou pō klame nā tutu lau penga le loto le nei fōi vai aso. E il wha moi o le tātou toe tāpai fōi le vai aso e le teimi masani. Ia vai fōi le se me te anga iai mo whainga tāpo inga le sa. Ia, la ama noa le mātou fōi sa pe a whai le sau tāpo inga. E o te alatu pe a whai elo whai au malau lotu. Numero fitu Wanstead Way i Mangele. O inai te mawai, numero fitu Wanstead Way i Mangele. Tua mai ar KFC, shopping center i Mangele. Ia o inai le te mawai le se mātou fōi sa. A mata lotu ia e le kwata e le sfutasi, po sfutasi fo ia e le asa, ia wha manuia te le atu le tua ia to e nei po manuia whai ngā malolonga, lau to aunan leo poni fonati, wha soi fo ia mo nei teimi. God bless.